Kapitan Inteng! Kasla ka mapan mga opisina, Marituya. Si kamot gayam, Kapitan. Bagay kumutlaang day tubistida. Kunak no asino tinakatakder dito waiting si Kagayam. Ay, oray ka lang nakidtog, Kapitan. Medyo? Mapanak ijay ilay. Na. Agudong ka lang. Nakasukat ka ba? Deta sapatos mo. Adapay heels na. Of course! Tapno de sentiment, Paglugar nam ngay. Ay, kat di lumabas at tricycle, Kapitan. Deta. Ada lumabas at tricycle. Ay, para man, Kapitan. Ay na, Maribanang. Nakitam ko malaang ni Marituyang itay. Saan mo apat dyan nga isuday chay? Nay, apay maray, nagan-ano? Kas lamang opisina, nakasandal, Aya, nakabistida. saan adastar? Saan? Bistida pang opisina. Adahambag na. Aya, Mas dawak nga ron din nakitak. Papanan na nga taaya. ay kat dinamag mo kumakon kwa na Saan aday tabagem ti pagdamagam? Limabas laang mo't maray. Saan mo't ati malyawa pulos? Amangan met numapan makipalingkay. Kas lamang opisina nga road. Adala siguro baro abistida na aginatang na Iso nga insuot nan. Ay, umay na kumaipasikat dito Ay, wanan niya. Sigud mo tanod da baro abado na kaumay na ipasikat ditoy. Wen nga rod. Itaman pa'y asaan nga imay nagpasikat day dya ako marita. Agap apura siguro iso asaan adim magas. Sabagay, saan nga agbyag day jay ako marita, no saan makapagpasikat. Kinunampay, maray. No tricycle ko matinagluganan ni Nana Tuyang. Amok kumano sa dino tinapanan na, antay. No kasta, saan ati tricycle mo tinagluganan na? Saan, antay? Jekas kasiro a driver tinagluganan na. Anya, Mapanla siguro gumatang iti buggoong ni Nana Tuyang. kasla ka no nga rod mapan mga opisina. Adapay hanbag na. Kat sakula ang matabag ti awit na, no kas dya amapan makitsenda. Papanang paray. Ijay man ile, paray. Kadigdigos mo ba? Ay katwan, nakasukatak pa'y, Na, mapankan samit agninong iti kasar. Ay, saan? Sa dinong nga ron ti papanang paray. Secret! Na, ni Marituyang, nakasukat mo't ang nagpailay. Agkita kami nga rod ijay ile, pare. Ag-date kayo? Ay, pagkwartaan day ti papanan me, pare. Na, kanya dito pagkwartaan. Kapitan, nas ka na pagbantayam dagiti tanod dito'y barangay. Taapay mat. Nag-payout ngamin dagiti ka barangayan tayo. Amumatan no kasta payout. Imbis ngay gatang dayti kasapulan da, mapandag sugal. Ay. Sana mabalintag susugal dito'y barangay. Bawal dito. Kagurgurak ti sugal. Di mo lang mumot kapitan. Amom, dagiti manugal kat isapol dalat tati lugar a pagsugalan da. Remedyo da. Aguray ka. Ayan dagita atanat, tay baon ko man ngagpaliim. Mga nojak masiputan kat agsusugal damanan di taig-ikit. Ay, kwaraw! Woo! Ay na, awan da dito'y barangay hall. At dada di paradaan da, kapitan. Ay, bala. Awagak iti silpon na. Asino di mawag, Chay? Ni Uncle Kao. Anyang itimbaga na. Ayabam dagiti daddo matanaw, usay. Takitaan tayo no asino dagiti agsusugal ka now. Kinuna na dahi ta? Wine, kagurang amin ni Uncle ko ti sugal. Malamapan tayo No adda ka no makita tayo agsusugal.
i-report tayo adagos kan kuana. Apay, nangibaunam ka dakwarog. Ta nakita damot ida iji abagatan ken laod. Mapandaman kita no adamanan dagiti agsusugal. Adamanen aya. Jaket nga dagsusugal iti barangay ka. Ay, agungitak. Awan ti agsusugal ditoy. Sigurado lang Tapno jay payout ang maawat dagiti tattaaw. Kutsan ang masayang iti awan ka is kan na abanag. Ay katuwen Rumba nga igatang dadadya iti agas. Wano kaninda. Saan dakit nga isugal? Ay, rumbang laang Ay, malagip ko lakot day ta payout. Saan ka di nag-payout met da pari ba dong kan maritoyang? Wait. Impalistak nga mintinagan da. No kasta, naawat dan ti kwartada. Ewan Ta nagpila da iti barangay hall, idi nagwaras da iti payout. Iso nga rod nagpaili ni maritoyang. Pati di pari ba dong? Word, kat oray dala nagsukat iti kastaunay. Nag-date da talaga. Ay, imbag da pay, nag-date da. Ay, idento ta siyak, di mo pa'y pulos ma-date. Ay, nakalagip ka manin. Kat sa anak pa'y nag-payout. Ay kat inraman mo kumantinagan mo Kapitan kunadamit. Ay kat tinagan ko kuman ti inlistam. Asawa ti kapitan kunadamanin Ay kat saan nga ruden Saan na kun nga i-date? Nagado apambarmaw. Nabannog kami ang nagpagnapag na ang gangil. Sinursur mi jay daya, laod, abagatan kanamianan. Ada nakita yo? Usep, anyang aminin jay nakita ta? Ay, awan mo kapitan. Nagpipintas lababalasang tinakita may. Ay, Chip! Di nakitak. Nagpudaw o balasang. Long hair. Ay, kukuwak dahil jay. Mapan kunto armain. Sakti kayat na. Siya. Talda kay man! Ha? Ay, si kantumot nga minusep. Sigurado nga awan tagsusugal iti barangay tayaw. Awan, mabuting da, tabawal ti sugal dito'y barangay. At dahil jay sandal ko, maray. Amaw, no ayan jay hills na. Ni, adayamat sa bala pa kay Kanti Hills, no saan nga ijay likod. Sa bali kanyak. Ijay sangwanan ti ayan ti hills jay sandal ko. Adayamat kasta sandal. Ada, jay sandal ko nga ron. Kun bagay ko, maray. Sa dihin no aya ti papanami jay ilay maray. Napay ko mga ibagak ngay. Ibagbagadamat amang opisina kakanaw. Kaslagastan Kun oray ni Badong Mau, nakasukat mat no agpailay. Agpadpada kami nga main. Naawat yung aminan ka, jay payout yung agasawa. Ay na, nagswerte kami nga rod, maray. Ado lang nga rod ti kwarta may. Ag-payout kami pailaing. Ay, awan nga rod Idento ta nagadudita amarigrigat. Awan kwartada, awan pay payout da. Esungan anwan mi nga jay maaw-awat mi payout no saan mi agastusan. Kahit pangigas-gastusan nyo nga mare. Secret. Dayta, tijak mabalin nga ibagakin ka, maray. Makamu kayo amang takwat. Di na pala ibagamay. Secret nga raw. Ay, huwag gaya mare. Nangigastusan nyo nga jay naawat yung akwarta. Apay, masapol nga ibagakin ka. Kat sika ano kayat mo nga ibaga Ay kat adamot gasgastusan mi akin nebadong ka. Ay, amo kon maray. Maintenance yaw, kan kanan yaw. Maray, talaga kayat mo amaamuan. Ibagam nga minan Secret nga. Nagadupay lang amom. Sugal, maray. Aniya? Bawal ka no dito'y barangay tayo.
Isu nga ijay ili kamay nga agsugsugal kin ni Badungkaw. Unay kamatan maray. At dapay laganas mo ang makisugal. Ay na, mayat ijay ilay maray. Saan abawal? Uray agpatpatnag ken agmalmalum kang agsugsugal. Mabalin lakta! Papanam tuyang. Kit kita anak kasukatak. Kahit nakasukatak, mate. Mapanak ijay ilay. Ay, di nakununaan tuyang tasyak timapan. Ay sanak pa'y anangabak ba daw? Kayat ko ti mangabak ita. Agbati ka dito'y balay. Taday, nagaduti lalabaan. Oho, kanya-kanyang labatang amin Awan taglutaw. Si Kati agbatay, tasyak ti rumwar. Siyak Na- tumay ti agbatay inton biga. Ay, jak kayat. Kastaman ng timbagam iden. Di mo matsinurat. Nakiin-in no na ka madlata nagpailay. Ala, duwata nga rudan ngagpailay tapno awan lugay. Na, asino nga iti aglaba ka naglutaw? Agwalis di ta paraangan kan agbalsay. Ay awan makamuditan no mabisinan ta. Kunam ang nakasukat akas lamang opisina. Kundi sandal pa'y. Ang mapandamot lagayam makisugal ijay ile. Wen maray. Ay na, di mo la ibagbagan asyak tinakaamwam. Anya ti kunana, mabalin ti sugal ijay ile. Kasta mo timbagana. Awam mo't kano tagtiliw. Saan arumbang nga ibagadayta ni Marituyang? Tadelikado no matiliw da makisugsugal ijay ile. Kasta mo't nga rod damok maray. Ay, bayam Ay, isugsugal da magayam kan ni kabadong di kwartaan na awat da. Wen nga rod. Tilagat gatangan na. Isunto mo't laang nga paapalan da ta. Ay, jakla umapal iti baro abistida na. Diyay ngay sandal na nga day di sangwanan ti hills na maray. Na, anwam nga iti kasjay hills. Kasla baro nga uso day jay. Ay, di mo apalan, Maray. Apalam kit din dya manugal akas kunkwana. Anggal. Apay! Nagkapuak ijay ilay. At dana mo ak ijay akayat kong ibaga kada kayaw. Anya data. Datatabadong ka na natuyang. Natiliw da. Apay ang natiliw da? Natiliw da nga agsusugal Ay, kuna kahit. Masapul da ka kanoy jay. Nagkuna. Ni kumpari mabadaw. Agar aramid na kita iti kalukuan kan pakaibabainan. Kasyam kanoy da anggal. Ingkaitan kitaan. Pakawan na bisita kadagi dyan. Idada kwartada. Didak pa amaw. Itatana isagmak da. Ay banda. Kat, asino nga ruti sa bali amang tulong kadakwada. No saan asika akong padrida. Ay awan ti kumpadre kanyak. Nga, sika takapitan ka. Tulungam dagiti ka baranggayam. Bayam ida maibalod. Ay, konsensyam mutlaeng. Tanagado ti lamok ije pagbaludan. Muda adakas. Agam inaramid na pa'y laang. Ay na, inteng. Tao dalaeng met nga agbidot. Ay bayam ida ijay dungaw. Ang inteng. Ay kaasi damet. Nang runa-unay ni Marituyang. Agsangit kan san. Makaluluhaak nga rod. Naglain kan nga agdrama. Makasagit ako na talaga, inteng. Ha? Masyanak ngamin ijay kumarek. Mano atawanan nga kumari kami. Agsisinakit kami. Itan salaang ajak matulungan. Tadi mo mat kayat atulungan. Takonsensyaen nakpay. Managtulong matkat na parib adong kan Marituyang. Naanos damot kat. Ay, iso apang nga asim, inteng. Tulungam kumayda. Apay nakapandimit ka dito, Tersina. Awanin ati gumatang. Ay, naladingit ak nga rodita, kapitan.
Anda ka di sada nagbayad iti utang na ka? Ni kumari ka tuyang. Natiliw da makano kan ni kabadong. Ay bayam tap nagnakam da. Kasi damot, kapitan. Na, Makaawid da ka no adda ka makisarita. ay, kuna kay. Kasapulan dak mo ilada kita. Apay, hanya ti inararamid yaw ta natiliw kayaw. Damagang pailaang mate. Tiniliw da kami nga raw ta nagsugal kami kinituyang kaw. Kapitan, makisarita kan tapno pagawiden da kamain. Sana basta-basta da ita. Paray, tulungan da kami matan Sika nga rod ti kapitan. Iso asikan ati makisarita ta pagawidan da kamain. Napigsa ka nga main, Kapitan. Denggenda ka no si kati agsaw. Jak kayat ti makisarita. Kayat mo asawan paray. Bye-bye anda kami di tao Kaslasan tayo mat nga kukumpare, Kapitan. Di na kami kumamot bye-bye paray. Sige. Basta ikariyaw asaan yun nga ulitin tagsugal. Di mayo kayo pa dito'y ili. Kababain. Wen, Kapitan. Saan kami ang makisugal? Uwain, maudin da ito iparay. Agsingsingpot kami kinituyang kaw. Awanan ta agsugal. Awan mo't atalagan. No ulitin nyo pa saan kayo tun atul tulungan? Nakakalugong ka ba? Marito yan. Ay, wen, Kapitan. Mapan kami man kinibadong ko iyay bangkag. Napudot nga main iso ang nagkalugunga. Kasta, agbangkag kayo. Saan ang makisugal tararamidan nyo? Liklikan nyo, di agsugal. Wen, Kapitan. Agmula kami kinibadong kaw. Very good. Agmula kayo, tapno addan to apitin niya. Husto ni Kapitan na natoyang kentatabadong. Liklikan ti agsugal. Agmula kayo kiti, ta siguradon to ti apitan nyo. Hala, sige! Diton tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Kapitan Inteng. Ay, unay matentikas to abiyag tuyang. Si mumulagat nga ugot ti kamote ti sidaan. Kat, day tangarod ti amom nga imula ijay bangkag. Di isaw ti sidaan ta kanayawn. Awan matigatang tay tinaimas amasida. Iso nga aganos ta Nalamangan takit dain, di kan sumana udita. Ay, mang panunutak man kiday, iti napinta sa pagkwartaan. No kumangamin ta anusam ti agmula iti agduduma anatang ijay bangkag. O di adda ko mailako ta. Nagrigat nga rod ti agmula tuyang. Ay, makabannog. Agling etak pay. Anya, saan ka mat ngagreklamo? Nagkalingetan ka nga agsida iti naimas. Anya! Ay, makapanunutak lang iti pagkwartaan, di kay ikan iti kwarta. Para makita, no makapanunot ka nga agpaiso iti pagkwartaan ngay bagbagam. Ay naisaganam ka din dagiti imitak agamit, dungaw. Masapul nga min amasapa ak makapanaw dito'y kabildatan, ta nakababay no siya klatur urayan da. Ay wen, Inteng. Umdasen dagiti inkargak abadbadom iti makalawas apan nagseminaryaw. Agyaman ka. Agantandan ka dito'y. Isaram amin dagiti tawa ken ridaw no kas ja arumabi ay. Malawenen.
Ay, si kakit di ti agan anad. Ay, no problem, dungo. Everything will be all right. Ala, mapan ka nga rudan. Tama nga numaladaw ka. Kundi English ka manan. Ay, mare ko anang. Mabalin apa utangan nakpailaang itibasit a sardinas, ken bagas, uray sanga kilo laeng. Ay na, sana pa nagimot, marituyang. Ngam nagatiddugan ti listaan nyo kan ni kabadong dito tersenak. Nasurokan a 4,000 pesos ti utang yaw. Bayadan min tumaray. Uray kat agtrabahon ni badungkaw. Nakasadsadot kayo. Di kay pa'y agtrabaho. Naglawa mo ti mabalin nyo pagmulaan. Ngam di umat kaya tagtrabaho. Ala, no di mo kaya tagpautang saan lang. Di pa'y lamalugi na ito'y tersinam. Na. Ay, pasensya kan marituyang Ngamuura niya ti bagbagam. Di ka pautangan. Adda malugi to tersenak. No kanayon ka pautangan. Agbayad kayo pa imot nga muna Kasta kagayam abak! Na. Manipod ita! Santan nga kumaray! Ha! Jakon umay ditoy! Kenjak matan baybayadan dagiti! Amen nga utang kaw! Ha! Naimbagabigat mao kagawad ko anang. Kastamat, kwaraw. Nay, kastamat ko nam. Hanggang nakamisuot ka, mate. Adang sakit di problema Talaga nga da. Ala, lipatan pa'y lang no anyaman day ta. Laglagi pa masikati officer of the day dito'y barangay hall. Anya ka diti parikot mo kagawad. Mabalin na maamuan. Ni marituyang Nagdakkel una yan ti utang da kanyak. Nagsadup mangamin ni kabadong agtrabaho. Di yu idan papautangan Marwam da no kanayon mo ida pautangan. Ay, kasta mo tinaramid ko. Nanggapuan mo ni marituyang agimura kanyak. Gusto lang tinaramid mo kagawad. Tapno agpanunot damang. Dagito iti solusyon iti parikot me kinituyang ka. Agduduma abulbulong. Adapay lana ken kandila. Bareng agkurre to'y napanunot ko a diskarte. Day, badaw, apay dagita abulbulaw. Pangaramatam ka dagita. Agiwarwara ka la dito nagtibalay. Pagkwartahan dagito ituyang. Hala, inkamang birok iti sakaw. Ta isakok dagito abulbulaw. Anuam nga ro dagita abulbulaw. Basta, mamwam tao. Basta di mo dakdakamatan, ti may papan ka dagito abulbulong iti sa bali at tao. Ay, maburbur tsa anak itar aramidom. Basta guli magkalatan. Marikwanang gumatangak man iti asukar. Mabitla ang maray. Adoy. Agyaman nak. At to'y matibayad ka. Agyaman akmat. Agad, kumusta ka ngay ngagmaymay sa ije balayo, maray? Ay, maikawa ak launay. No daytay medyo mabayag nga awan ni Inteng. Ang masapulmot nga may na mapan makiseminar. Nala, sana balay. 3 days lang ngayon, sumangpot to ni Kapitan. Sa bagay, Maray, itaman pa'y nga awan ni marituyang anak ka standby dito itersenam. Ha? Ay kwa, gimura ngamin, kaputadyak pinautangan. Anya? Dakkel ngamin una yan ti utang da. No pautangak pa ida, amangan numalugin to itersenak. No kumata nagagat da ngamin nga agmula-mula, di da agbisen. Gaputan na lawa mo ti bangkag da mabalinda ang mulaan iti agduduma anateng. Kumaa, ang sadot mo ngamin ni Kabadong. Lumabasak pa dito'y parangan niya o tatabadaw. Sige laeng, kwarog. Makumikom kan sakit di ita Hap. Anya nga di tararamidam.
Mamwam taw, no pangaramatak iti daytoy kwaraw. Ket, pagsayaatan, dagiti kabaranggayan tayo, taramida, kapangaramatak iti daytoy. Anya? Saan kayo amawatan? Anya ka niya talaga ti pangaramatan nyo iti dayta. Adamot tuldana. Basta, kwaraw. Saan ko pa'y kano amabalin niya ibaga ita? Inton bigat. Mangrogen ti bagbagak a pangaramatak iti daytoy alinaw. Agtugaw ka, Jipot. Agyamanak, Tata Badong. Amat. Ang apay ka di nga inawis dak dito'y balayaw. Kaputan napatag ti bagakin ka. Anya ka di day tata. Kaya't mao ti pagkwartaan, Una. Asinumat nga iti madi iti pagkwartaan, Tata. No kasta nga raw, sa paem ti umay dito'y balay inton bigat. Sikati kayat ti ani itaw nga agbalin nga asistan ko kuno. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Tata? Diyak maawatan. Adda nagparang kanyak nga ani itaw. Kat inikan nag-itibilag tapno agasak dagiti masakit diti lugar tayaw. Anya? Kasla mabutengak mo, Tata. Mabutengak iti anito. Saan nagpakita ken ka ti anitaw? Saklaeng ti pagparangan na. Ang no di mo kaya tagbalin niya asistan ka. Amang ano agparang tumat ken ka. Anya? Ay, diyak kayat Tata. Sige nga ron. Masapak to inton bigat. Sige nga Rudain. Mabalin mo ti agawid. Sige, Tata. Ay, basta di nak ipaspasurot iti anito agayim yo Sige, mapanakaon. Ayos. At danton kaduak ang mga agas kampay ide. Tay, umayak man makikapay. Mapankalatan ag timpla ijay kusina. Ada amin ijay. Ada mo tay pandisal aginatang ko itay bigat. Thank you, Tay. Angon gayam, sumangpeten niyang kalinton bigat. Win nga rod. Kasla nagbiit mo ti makalawas. Day, panandag ti nagaduak tao. Uwan ngagpaisaw. Durong damat iti balay da pari mo daw. Uwan ngagpaisaw, Tay. Umay ka, mapantaman kitain. Madamdamak ton ngagkapay. Amangan matnuan niya ti mapaspasama kada tatabadong kanana tuyang. Ala, inta nga rudan. Ay, wen, mabitlaan. Tay balunot ko tiri daw. Ala, agtila kayo, kakabsat. Taagasan na kayo amin ni Tata Badong. Hala, Jipot. Sinja Monte Candila. Uwan, Tata. Sige, kakabsat. Rugyak, ti mangagas kada kayaw. Madama itang agsaksakit ti tiyan ni tuyang ka. Kat kitain yaw anaimbag taramidak. Tuyang, lalaingam ta kartista Anay. Ikaw, kasta una yan ti panagsakit ti tiyan ka. Agasan na ko na ba daw pangasem? Ala, kakabsat ko ina. Buyain niyo, taga sa kun ni tuyang ka. Anay, Gayam ko nga nito. Anya kadagito ya bulbulong ti makaagas kini tuyang. Daytoy kano abulong. Ayan na ikaw. Ita, ikak itilana. Ayan na. Idadang ko iti kandila. Adayta. Iapros ko iti nasakit aparte iti bagay ni tuyang ka. Apros. Ha?
Napukaw nga agpaiso ti sakit ti tiyan kaw. Ay, pudnaw kakalugaman! Mga gasan ni badong kaw! Adda kayo magayam dito balay da kabadong maribanang. Wan, impagarup mi ngamen, no anya tinapasama kada marituyang. Gaputan na gano dagiti tao nga agturong dito itay. Pudno nga tama kaagas ni kabadong. Jaka mo maray. Mapaniknekan tayon to kadagiti daddo mapay nga agasan na. Malaksid ka ni marituyang. Agduwa-duwa ak sa maray. Ay, narigat lang amin tagsasaukay. Ay, uray siyak. Ngamjakla kayat ti agsao. Kasano ko anakita nat ibagbagana nga anito? Ay, ang mga nukalukwan manan ni kabadong da ito'y maray. Ang paliiwan tayo pa'y. Tanarigat matnod kad ngan tayo adagos ni kabadong. Oh, makitam tuyang nagadon ti kwartata. Wun nga raw ba daw? Ay na, makabayad akmat laangin ka dagiti adaw nga utang ta. Nang runa iti dayjay kumarik aba. Ay, wala. May katlulaang nga daw itang imabutin iti 13,000 ti koleksyon ta. Ay nabadawng baknang tanga. Ay, Sobra ka, mate. Awan pa pa na, no saan to agas ta? Basta tultulo, iti panagagas ka. sapay la ko mga rod Ang pangalaam nga rod pa'y iti bulbulaw. Awanan ti bulong anay dumduma dito arubayan, gaputain nalamot amin na Parikot aya da ita. Nagado abulong ti abaken mangga dita. Mabalinin da jay. Ha? Ay sus, agar aramid kan ba daw? Di pa'y kat aggagatulan dagiti agasam no kasta. Danag mon aya. Basta siyak ti makamaw. At aramiday, tapno saan anagatal. Makamuka. Ngam no nagatlan dagiti umay agpaagas. Nalpasan dagiti nararagsak nga aldaw ta. Sige lang, Jipot. Aginom ta. Adaw, tigatang tayo ti harak. Ang mga numala daw ta makariing inton bigat, tata. Danag mon aya. Sige, tata. Kasanugayam tila nga tigayam mo nga anitaw. Ha? Oh, patpatsimot anitaw. Anya? Kat, apay nga rod ako nayo idi nga adagayam yung anitaw. Kung naglayang dayo, tapno, manugot ka, kaduak ang mangagas. Kinapudno na, saan apudnaw dagitimbagakin ka. Angam sa nabali ata damot kwartam. Anya? No kasta. Luklukun nyo lang dagiti tattao, tata ba daw? Ay, saan anasaya at ti kasta, tata? Shh! Ah? Kaamam detang iwat mo, Ay, di mo padpadasan tagipulong ka dagiti tattao, Jipot. Mairaman ka no agipulong ka. Ibagag ang nagtulagan tatiyamay. Anya? Agpaiso ka di dagiti imbagam, Jibaut. Wan, Chip. Mamati ka kanyak. Ni tata ba dong amis mo tinangibaga? Diyak ko makayat ti agsao. Nga makonsensya akmat. Nagluko mo ni Tata Badang. Kaya't na tinalaka pagkwartaan. Di na kaya ti agrigat. Di mo ibagbaga nga imbagakan ka ti amin, Chip. Iraman nak ka no agipulong ak. Di kag nanag, Jibaut. Saan ka mairaman no bilang laang? Agyaman nak nga rin no kasta, Chip. Binutbutang nak ngamin ni tata ba daw? Nagulimag kayo kumapay kakabsat. Adan ni kapitan. Ibagayo kan kwa na dagiti reklamo yaw. Ita, anya ti reklamo yaw. Apa yan nagado kay beten nga umay agreklamo? Siya kunti mo na, kapitan. Tatalaga nga agnar-ngariya takon iti ungat ko. Oh, makita yo dagiti gagatal. Ewan, ado agagatal di tarupa kin takyag mo, Brenda. Gapuday ta iti intapal ni Tata Badong kanyak. Linuko nak lang. Sa anak lang arudan ang nagimbag, naggagatalak pay.
Kayat ko, maibalod ni Tata Badong. Gaputaado kami alinuko na. Nagninapay tisingir na. Ay, nagloko ni pare Badong. Nga maapay nga men, basta namati kayo kan kuana. Anya ita. Bayan daw. Ang sungbat ni pare Badong, gapo iti inaramid na. Parinteng, pangasim, tulungan na ka makaruar dito pagbaludan. Diyak kaya't di mabalod. Mangibabain ka. Ang sungbat ka, gapo iti inaramid mo. Mamati damot ngamin kanyak, pare. Saan ko nabasol day jay, Nagrasol ka pa lang ka. Kilo ti inaramid mo. Ala, ikarom ti inaramid mo. No saan da nga ibabawi ti darom da kontraken ka. Ay, babalot ka. Ay Kapitan, kasanuak pa ingay numabalod ni Badungkaw. Ay pangasim ka di tulungam ni Badungkaw. Ay, makamu kayo. No kayo nagiti tao, isungag-sungbat kayo. Anya. No kumangaminta nagpanunot kayo iti legal apagkwarta. Di ba yan? Saan kat na kinukusit? Di atayo ba amapasamat ti kasta? Ay na, Tata Badong. Sana may parbang amang luko ka. Tapno laang makakwarta ka. Agsalukag ka. Tanalawa met gayam tibang kagyo. Amabalin nyo amulaan. Ala sigay. Didon tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan